Sinta Vlog memang keren. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban tiba kita semua, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang Sinta Vlog memang keren. api neraka. Andaikan saja Ramadan tiba, bulan yang tiba, bulan yang ada, bulan besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dan Sinta Vlog memang keren. setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Sinta Vlog Ramadan memang tiba, keren. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban